Kubor nag-slam jong unongsan Hima. Ngatry la da pipet iya po ke Jylla Jungih. Ngatry ngam da idang keno ka ba ke NPP kala bankam. Ba kelawan ra ke jengkela. Piong ke sencar kada, piong ke roy kapa, piong ke yok kam yo jam, kam don keno ke jengkela. Ka ba pipet unong rap unta. Wat tang ka fertilizer. Kala boy hadu kat ar lais pa. Aba ke kuat sencar kongres nang yo sanspan ruspa. Apalat arsya al kibor. Kini suki-suki gil sakta tamaka lompat hangi kum ke parti mempun smutu yung paiba ba kani kam dei ke parti pun perkhaan to paiba pimpai ke jing kerdo kam kerdo jam danga kini gisngi kadon ka advertisement contractual post hapo PhD ke masopo subsantuli ke minimum qualification ka dei diploma in civil engineering hadu 6000 tam ki apply nam ta subsantuli ki kam kataru contractual mende permanent de hadu ki apply ki BE ki BTech ki MTech ki apply ki kam ki ba minimum qualification di tang diploma civil engineering kumjo manakani na ka health department ki court interview temporary namata ki nurse HNHM kataru contractual lipo soputuli ki post hadu praspatam ki nurse ki kai de komod amne ka pani ka jingkar do kam do champo Jylla ju de klet ikbla pass general studies ki graduate ki post graduate ki doctorate what ki professional ki bla pass de professional course ka jingkar do kam tu chukor mamta de kini ki bang niap yo berkhat dan ilale chopai ba din sa pensutu nomor kanno pula ban penthami pai ba tangda kini ki media ku elektronik ke print media ke social media re upai ba hapo madan hiu sutu ya ke jing utip ya ke jing siap sutu dengan semua midan kam tang mengi kongres parti menlai men sutu upai ba kede kene ke parti ke bmc men perkhat upai ba ke jing i jumpi rai balik ke kongres ke hiar do kan kene kini ki Jylla menang yur san trailer da fisim ke Punjab ka wisho ke infighting ke ba ke mom render sih, gue ni Nongïalam bala rimtam, basueng nari. Dep nong tu thum uchi minister menta dang kumba kan oposisna menteri kami. Kita ngasno kani ka jing kaliang leader, Ktah pimpai po Uttarakhand ro ke BJP ka hiar ba. Nomor bagi kaliang leader. Baik. Ngasno ta di koi kata. Te apa goa pat kadai katahi namar ba hangturu kadon gani kin fighting te hak Jingmih bon ki leader jong ka parti mon mentangi dang don biang hak kata ke bangunan ke proses ke bangin hak rebel biang ke parti mon siong no senang biang na do na besar jang hatam le Manipur le kongres ru meswa kami bon mentali le ya setengah masa kongres ye balik pi Manipur kalau kum ne mau try ke jingdon gani ka Kaneda, kita jingdang Kaneda kemod uhi mental lah I bore you hadu kat ni ba kemod apa notice te kemod siom no kula peniak mo so kita ngin perkhat mai kumno banne ban ya counter ya ke BJP namar ba kiwi ke state lese dawan kuno parti kam de dari yang ini Jylla red tengah semua yang perkataan, nomor ba, yo kiwan rak ki ay, kiban Ktah ia jabung di berju, menakan ni dang menen mencisngi dang keren apa council session, ya kejeng temu benuan rak ya ke village council, atau ni lah don ki dorbar, senong dorbar gimana? Beting yo kata kalau ke buat banwan ra ke panchayati raj nak kerpong nang ande nak keren pa house te kum kita ki ngi ha perkat ba namar ba ke BJP te ni la suku hi ke mot ke ko ban pun so ba yu he pa kelum da selia ngi kiret pa ke bangi ong tin pare majoritarian no te imat mat ya ko ret pa tamun subha on bit biang he pa ni ha perkat ba ta ke adu kot no pisus kembam ta le stang kata benai kan bisa tanpa benai mapinwan le bentabot kalau kumni mo ke besusi namar ba kipai ba hi kilakwa bukan wan Jylla
Ngatrai lada kitu ki MLA Kongres Kimpet. Ngatrai nimdan jengar tatian so harpulai ki paiba kina ki jingkersian ko purai ke Seng Kongres. Dan kumbang asko mentahi niat cerum seneng umdai tengah melim konstitusi keleng saudom hasar hakapsar ki bakham sekondong ru ki paiba ki dang kuai Kongres. Tengah asko distang hangi ke parti Kongres. Ba kumnongin penklani ke parti kumnongin lecho paiba kumnongin itu ki policy ki program jumi bau paiba unsur tu ya kejingkan kami ke Kongres. Fishim kan baka jing hiar ke Kongres. Habarong kari India kadi baik bukan jing bomdon lingcu ki lida lada ya po Delhi ne kemendon lida sung. Ngatrai ben ong tang koi ka dau ki bubun ki dau. Nomor ba pi ngatrai ke jing baklahi ka long ba nadu bangitung prime minister. Pi ngitung ya ubriu ubahok Manmohan Singh ubriu bela tresi tom melonda pun mental ada ke BJP ke yo ban kamnya kini ki jingkiu kari India kedi ki policy jong ke Kongres tang bakalong ni yo prime minister ubriu becarcar ubriu ubamnang ban ai kata ke publicity lane kata ke jing pensutu supaya ba kumbale mudi lada pi yakop mi anujori ke jing trai Manmohan Singh bermodi ngatrai lada pi pe ka roi ka par jong kari try mudi umkot kal Manmohan Singh tambo mudi pat unang ban ai kata publicity lani kata ke jing mo ban ban priang ye kata ke khubor chongu ba ki pai ba ki men re pinpet menta pinpet pori India menta ke jing kiu ke jing kerdu kam ke jing kiu ke mar mardi inflation ter re unang pat ban pen bi ki pai ba da kini kata re pinpet ya kapor Kongres hakapor ba kaperthai berkoi ke dor cukup mkhniang ka kiu ba re sarkar hapo ka Jingmih Manmohan Singh ki khlam niat ya to ka jing kiu dor keleng kaperthai supai ba inpe yakini ki banai ki snam balada ka dor cukup petrol cukup diesel keleng kaperthai ka hiar re mudi pat ai kata ka jing mutoi pai ba niat be supai ba ya kata te kum kita ki policy lesi upai ba ori madan unsutu ni bela ni kinong thawan ni sutu lada kari menta kari India menta kala kiu habar khoi kilian kidi ki policy terkam ju Kongres har khoi kidi ki policy jongga Kongres ko pinpe talalong markhang pong ha por mudi tikani kan sa shimpor so kato kanesnem ba upai ba susutu ki policy jong mudi bam tala senang kata ayo upai ba pinpe menta Kidon kini ki scheme ki balale ka sokar mishim no kom kani ke bangiong kata ka balai sis pasni ne ke narji hakane ka covid hakane ka lockdown lada dai ba kom dan ke narji ko bon upai ba sno bendong le temen tahu kamu di pinpet utu ka food national food security act ban ai ban pe bi kilong yang long sem beduk kinio ukau hakador ka ba khamduna ke Seng Kongres ke bale ukau laitin ka wat kamulu menta shikilo pimia laitin ka kita ki bale ke policy jong ga sarkar Kongres ka ba mentor mentapat mo nomor ka policy ka shimpor ba pin yo khat yo so pe nala tre shitam ka Seng Kongres shikos nem nadu arajar saw hadu arajar khat saw dalawan bodi kamut kini kisnang banyo ke jimantoi upai ba o de bodi re pin pet mentapat new prasna musin charmoni lasram kiar Jing kerdu kam kerdu jam musyai pinpet hak budget ya ka bapenang pisa nam ta belajar ka nena riji lapan hiar hado daki phokro pinpet ke jing penang pisa ya ka puli puthila hiar ti kum kita ki suki upai ba so sotho ba plan ka BJP kamdai ka sarkar ka ba ban prakhat ita badon ta ki norem ki bchina ai ban pe short term benefit and in the long run in the long term pada pai